Kuble phi baro Nagaland go darshan kendra Shillong gipdiang sobha phi shagani ga thup khub bor menta ka janmit shoban pha shagi khub bor babnia ngine pechwa ya kimat bakongsan One school MC Rosebud Secondary School Tura but St Anthony's Higher Secondary School Shillong haga kerdan bahkmat e haga examine SSLC but HSSLC Arts jonga embos Umentri ramba do kari Narendra Modi mentagasi ulaong baga sarkar ka jong ukan kan randin ban penurlong yagat hong sabka sath sabka vikas Liu Mentri Rangba ka Jilla Meghalaya Ukonrad ke Samma ya ka Meghalaya Milk Processing Center Hamawyong Negasi Bat penkuk buram gari ya ka lingkho sni yap ba sanpusan jong Mentri Rangba du baning kong gari Upandit Jawaharlal Nehru Ki khubor babnia Meghalaya Board of Secondary Education MBOS kalapan banaya ka result jong ka examine secondary school leaving certificate but ka higher secondary school leaving certificate arts menta kasngi ha ka examine SSLC ki khna baro ki pass baro mentaw snam ki long hinyo phunrio point san phunrio na ka shispa ha ga bagi khna shin rang ki pass ki long hinyo point khnai psaw na ka shispa kat bagi khna kan thai pat ki long hinyo psan point sa phunyo na ka shispa haba phai pat chaka examine HSSLC arts ki khna baro ki pass ki long propsan point khatlai na ka shispa ha ga bagi khna baro ki pass ki long prapu pra point khatsan na ka shispa kat bagi khna shin rang pat ki long prapu way point khatsan na ka shispa Nilam Kumari Naga School MB Rosebud Secondary School Tura kalayo ya kerdan bahkhle do haga merit list jongka examine secondary school leaving certificate examination ahjar khat khandai balapal long da Meghalaya Board of School Education MBOS kanika khanna kalayo san spa nyo mark naga hnriuspa haga examine class 10 jongka MBOS kabalasdang haga santarik ulber bat kutpat haga khat pratarik ulber menta usnam ki khanna baro ki bia khun ya ke election class 10 ki don sanpuai hazar lais pa arpuai ngut hagaba arpanyo hazar pras pa khan riungut ki dei ki khanna kan thai kat ba haga examine higher secondary school leaving certificate examination arts leni class 12 ka school St Anthony's High Secondary School Shillong kalabat ya ka kerdan bakhmat e haga ba kala yo khor ya ka kerdan baning kong hadu kerdan ka basaw badru ya ka kerdan bahinyo naga khup jongkish phongut ki khanna ki bawan chakmat Kasamla Daina Karbithai jong school St Anthony's High Secondary School Shillong kala yo ya ka kerdan bakhmat e haga ba kala yo south pa san pu ar mark naga shispa but yo distinction habaro ndutali ki subject only Nehu. So at the most, how many students will get in Nehu? So it is very obvious that if we don't get in Nehu, we have to go outside. And also, outside there are good universities like Delhi University and in other metropolitan cities. So I think if we go outside, better opportunities are waiting for us. But if let's just say we have some family problems or our family can't support us, then I don't think so Meghalaya has such a bad education. I think if we choose to stay in Shillong also, it's not a bad thing unless and until we give our heart and mind to do our best, because like the most important thing is not where we study but where we do well and where we can give our best in whatever we do. Umentri Rambado kari Narendra Modi mendagasi ula baga sarkar ka jong u kan pentikna ban penurlong ya ka thong sabka sath sabka vikas bat kan num kan randin haga be dei bat kani ya kani Modi ula kren haga jingalang ai khuble jong baro kinong trei ka seng BJP kabala long havara vanarasi haba ai khuble ya kinong shonshnang na gabenta ka jing et ka jong ki ya u Modi ula banrap bawat la ki brio hakari ki je dia u kum Umentri Rambado kari henrei udei ru ushakri ya ki brio jonga kasha Umentri Rambado kari ula ai khublei ru ya baro kinong trei ka seng BJP nagabenta ka jing IT bat jing lanadi ka jongki nagabenta ka seng Umudi ula ong bakari menta kan ya chakmat bankin tio ya ka yo ka kot bat ka roi ka par ya ka balada ban sedang hakini kisan snam balada Umudi ula banjo ru baga seng BJP kan penne pensa ya ka dor jongka jing sanchar pat ba काशी तो अविनाशी है और जो स्नेह मुझे दिया है, जो शक्ति मुझे दी है, ये अपने आप में शायद ही ऐसा सौभाग्य मिलना बहुत मुश्किल होता है। और काशी के हर समर्थक का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं
कि उन्होंने इस चुनाव को जय और पराजय के तराजू से नहीं तोला। मैं समझता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बहुत बड़ी घटना है। जय और पराजय के तराजू से नहीं तोला, उन्होंने चुनाव को एक लोक शिक्षा का पर्व माना, लोक संपर्क का पर्व माना, लोक संग्रह का पर्व माना, लोक समर्पण का पर्व माना। Menteri Rambak Gazala Meghalaya Ukonrat ke sangma ulap lipat ba ya Directorate of Dairy Development and Meghalaya Milk Processing Center kebadan Hamau Yong Shillong. Mentagasi hagajing adon lang jong usumbut Menteri Rangba iba Preston Tensong u Additional Chief Secretary u KN Kumar u MLA Kamaula iba PT Saukme nalor ki weipat ki Rio Pau Khmat. Haba ajing kren hakane gasi u Menteri Rangba ula ong baka Meghalaya kadon shibon ki lat ban pinmi dot balada ka sarkar ka shimkhia kan saroy ru kapor bagajilla kansala banshalan yakadut wachadu shakari Bangladesh shakajilla Assam but shakiwe ki jilla kajing play yakani ga jaka pin midot kam de ka bakut henre ka long ka jing sedang ban ngi dei ban pentikana bangila ban pendap yakajing don kam dut laban rap Menteri Rangba Uprasen kaseng Sikkim Karantikari Morcha SKM UPS Gole Minta kasni ulashim smai kum Menteri Rangba bathamai jang ka jilla Sikkim ulat ka jilla Sikkim Uganga Prasad ulapin smai ya ugole bat iya ki Menteri Sarkar Hapolzar Stadium ha Gangtok ha Ringkat ka jingdan jang ki padba ya ki kam ba ki bad on sapin bana bad hadin ki Menteri Sarkar ki blashim smai ki kunthop ya ukunga Nima Lepcha, Usonam Lama, UBS Pant, Umani Kumar Sharma, Arun Upreti, Uloknath Sharma, Mingma Norbu, Karma Lode Bhutia, Ubhim Hang Suba Bat Usanjit Karel. Menteri Rangba Barim ka jilla upawan chaling bat Chief Justice ka Sikkim High Court kilayadon lang hakani ka jingelang ringkat kinong yalam kaliang persyak. Menteri Rangba ke jilla Meghalaya Ukonrat ke sangma ula pelat padba haga mission aroma Haribhoi district mentagasi hagani gasni la soiru ia ka skolar hapadeng CSIR CIMAP bad MBDA jong sarkar Meghalaya today naga benta ka jingetrei lang ban kintiyo ya ka jingthong ban pinmi ya ki kin bad dawai kani ka mission kan yarap ban pinne bad pinsa ya ki khla ki bitap bad ban kintiyo ya ka kot ka yo jong kinong rap but wan radu ya kilat yo kam yo jam kari mentagasi kalakan maburam ya kalingko singiyap basan pesan jong Menteri Rangba du baning kong kari Pandit Jawaharlal Nehru Menteri Rangba du barim kari Dr. Manmohan Singh ka chairperson ka UPA ka Sonia Gandhi Vice President Mohammed Hamid Ansari but President ka Seng Congress Rahul Gandhi kilalet bu sentio ha umat jong Pandit Nehru ha Shantivan ha Nongba Delhi nakaliang Menteri Rangba du kari Narendra Modi ru ulakan maburam ya kalingko singiyap jong Pandit Nehru haga kubor ka ba ula pha umudi ula ong bagi padba jong kari ki kenmau ya ka jingno sinyang jong Nehru ya kari mentapan nginyepe ya ka jinglong jingman ka sun beneng ka jingshit jing create ka sun beneng ha shilong galong arpunyo degree Celsius haga por minstap but kan 0.1 degree Celsius haga por janmit ka jing sngam ka haw galong henriup kandai na ka shispa minstap but propulai na ka shispa janbit kajing hap slap kalong lai 0.1 mm. Kasun beneng kandum lo hasilong bat kijaka ba marjan. Kalaru bandan kajing hap slap ba kajing tit uperthan. Shoban poi shaka bukut katup kubor nginepet biang sa hisien ya kimat ba kongsan. Wanga School MC Rosebud Secondary School Tura but St. Anthony's High Secondary School Shillong haga kerdan ba khmat e haga examen SSLC but HSSLC Arts jongka embos. Menteri Rangba du kari Narendra Modi mentagasi ulaong baga sarkar ka jong u kadam kerdan din ban penulong ya kathong sabka sath sabka vikas. Liu Menteri Rangba ka jilla Meghalaya Ukonrat ke sangma ya ka Meghalaya Milk Processing Center hamau yong hene kasi. Bat penkuburam kari ya ka lingko singiyap baksan pesan jong Menteri Rangba du bening kong kari Pandit Jawaharlal Nehru. Tidak gitu kubor ngila poi shaka bakut jang kathup kubor jong imenta ka janmit hadu bengin daya shem biang bat phila shai gasni ha ka ju kapor khuble phi baro